Pre oko 2,4 milijarde godina Zemlja je doživjela preokret koji zvuči kao paradoks. Vazduh je postao otrov. Gas, koji danas znači život, tada je bio oružje masovnog uništenja. Nije to bila eksplozija, nije bio asteroid. Bio je to spori, neumoljivi talas hemije. Talas koji je prvo promenio okeane, zatim nebo i na kraju zauvek precrtao mapu života na planeti. U prethodnoj epizodi vidjeli smo arhaik, tamne okeane, maglu, vrelinu i život koji je disao bez kiseonika. U tom svetu normalan vazduh kakav poznajemo nije postojao, nije bilo ozona, nije bilo plavog neba. Atmosfera je bila mešavina gasova koji bi danas zvučali neprijateljski. Ugljen dioksid, metan, vodena para, tragovi sumpornih jedinjenja. Život je bio sitan, tih, ali uporan. A onda se pojavio jedan izum koji će sve promeniti. Negde u plitkim morima, mikroskopski organizmi, cijanobakterije, počeli su da rade nešto što danas deluje normalno. Fotosintezu koja oslobađa kiseonik, sunce, voda, ugljen dioksid i kao nusproizvod O2. Ali u tom trenutku kiseonik nije bio spas. Bio je otrov za skoro sav tadašnji život. Kiseonik je bio agresivna hemija koja razara ćelije, kao da je planeta u vazduh pustila nešto što sve peče, nagriza i ubija. Ipak, najčudnije je ovo. Cijanobakterije su proizvodile kiseonik dugo, ali vazduh se nije odmah promenio, kao da je planeta godinama gutala taj gas, skrivala ga i zaključavala ga u okeanima. Razlog je jednostavan i brutalan. Zemlja je imala ogroman hemijski dug. Milionima godina okeani su bili puni rastvorenog gvožđa, čekajući svog reaktivnog partnera. Kada se kiseonik konačno pojavio u vodi, odmah je reagovao sa tim gvožđem. Nastajali su nerastvorljivi oksidi, fine čestice koje su se taložile. Okean je počeo da rđa, ali ne kao metal na autu, već kao čitavi slojevi minerala koji su neprestano padali na dno. Tako nastaju čuveni prugasti slojevi gvožđa u stenama, Banded Iron Formations, BIF. Geološki spomenici ovog doba izgledaju kao lepe pruge u kamenu, a u stvari su dokaz da je kiseonik bio potrošen u ogromnim količinama, zaključan u mineralima i pretvoren u geološki zapis. Ali gvožđe nije bilo jedino. Kiseonik je reagovao i sa sumporom, sa gasovima iz vulkana, sa svime što je u tom svetu bilo gladno reakcije. Ceo svet je trošio kiseonik kao sunđer, upijajući ga u stene i vodu. I zato veoma dugo nije bilo nikakvog značajnog porasta kiseonika u atmosferi. Ali onda se nešto promenilo. Kada su ti hemijski ponori počeli da se pune, kada je okean pojeo koliko je mogao i više nije mogao sve da proguta, gas je počeo da se probija ka atmosferi. To je trenutak koji zovemo velika oksigenacija, Great Oxygenation Event. Nije se desila preko noći, ali u geološkom smislu to je bio nagli skok, kao da je planetarna brana popustila. I upravo tada, za veliki deo života, počinje prvi pravi pakao. Za anaerobne organizme kiseonik je bio otrov koji spaljuje iznutra. Ovaj visoko reaktivni gas bio je potpuno stran njihovoj biohemiji, egzistencijalna pretnja. Njihovi enzimi, membrane i metabolički putevi bili su podešeni za svet bez O2. Kada se kiseonik proširio, mnoge populacije su nestale, povlačile se u dubine ili jednostavno izumirale. Bilo je to nevidljivo izumiranje, zapisano ne u kostima, već u suptilnim promenama u hemiji stena. Možemo ga nazvati jednom od prvih velikih bioloških katastrofa na Zemlji. Ali isti taj gas koji je ubio, doneo je i štit. Kada u atmosferi ima dovoljno kiseonika, pod uticajem sunčevog zračenja nastaje ozon. O3 formira sloj koji upija deo opasnog zračenja. To znači jedno. Površina planete postaje manje smrtonosna. Vremenom život dobija šansu da se širi, da postaje složeniji i da se oslobodi samo dubina okeana.
Kako znamo da se ovo desilo? Ne zato što je neko ostavio poruku, već zato što stene pamte. Prugasti slojevi gvožđa su znak da se kiseonik masovno vezivao u okeanima. A onda dolazi još jedan dokaz. Crveni sedimenti na kopnu. Gvožđe oksiduje na vazduhu, što znači da je O2 u atmosferi postao trajan. U izotopima sumpora preoksigenacije vide se potpisi reakcija koje posle nestaju, jer se hemija atmosfere menja zauvek. I tu dolazimo do pitanja koje naučnike i dalje nervira. Zašto je trebalo toliko vremena? Zašto je kiseonik kasnio? Jedna teorija kaže da je proizvodnja kiseonika u početku rasla izuzetno sporo i da je tek mnogo kasnije prešla ključni prag. Druga kaže, okeani i vulkani bili su toliko gladni kiseonika da su ga nemilosrdno trošili milijardama godina, dok se ti ogromni ponori nisu konačno zasitili. Treća, tektonika i raspad kontinenata menjaju dotok hranljivih materija u okean, pa cijanobakterije dobijaju gorivo da eksplodiraju u brojnosti. Najverovatnije je da je istina mešavina svega toga. Planetarna ekonomija hemije, gdje ništa nije besplatno i gdje svaki molekul ima svoju cenu. Kiseonik je otrov, ali je i savršen alat za dobijanje energije. Metabolizam sa kiseonikom daje mnogo više energije nego anaerobni procesi. To je kao da je život dobio jači motor. Ćelije mogu da grade složenije strukture, da se udružuju da prave veće sisteme i tada nastaju eukarioti, ćelije sa jedrom, temelj svega složenog što dolazi kasnije. Proterozoik je u suštini vreme kada Zemlja prvi put postaje prepoznatljiva. Nebo polako ide ka plavom, okeani se hemijski menjaju, kontinenti se stabilizuju, a život, iako i dalje često nevidljiv golim okom, priprema teren za sve što će kasnije eksplodirati. Velika oksigenacija nije bila lep napredak. Bila je rat, hemijski rat. Ali iz tog rata i iz tog otrova nastaje nova planeta. Planeta koja može da nosi složeniji život. U sljedećoj epizodi ulazimo u paleozoik, vreme kada se život ne samo oporavlja, nego kreće u eksploziju. Sve brže, sve veće, sve čudnije.